Samla Francis Makri ubari way nagi samla nong ilekai kui kushin karate na Ribhoy district ubari nagi shnong umngai ubakhat khandai snem karta bolong shisha samla ubakit khia ban kilan met yilade ban pelut khambun kapor ha kajing kilan met klem da kenya kijing long duk jinglong jinjar na kalong ying long sem ka baumi Usamla Francis Makri ha kajing let yeshing banta jungu hanong ba Kolkata na banta bani khon ha Lampung yekura kablatip kum ka All India Second Oyama Cup Kabalalong haka arpu perabat arpu kendai terik uklalang kot arhazar arpu lai hak ti jing ilekai puneu samla lara ikanam ladu haka kenhun kinong ilekai ki bahenru pusan kilo syajrang hadin malapan bena ya kene kanam job na gede ke lempung ki para baile kai lang rengkat bat unong ilam bat unong hikai jengu ubabu berin klen ubadeiru u presiden jongga Meghalaya Kyokushin Karate Association kile kemen halor kene jingla jengu bat haka step live way terik ukulal kot arhajar arpulai haka jingwan pai jong somla Francis Makri chalaying ki dikot jongga Meghalaya Kyokushin Karate Association kila priang song bahaya u hanong po shushu kum shibenta banangai mensim shushu yau neu somla nong ilekai kaseng KSU nong po circle kala penlong ye kejing ilang kabalangkot bat kebak kerpang ban penlong ye kejing pen kuburom yau neu somlah upalala ban wanra ye kenam kuburom na ketik lempung ye kura bahe hakari dapat yusikne bat ai kublero yo be traikandat polari semua bat online santam yo clear ini pada Francis Makri Bamikmat Meghalaya Sya Kolkata haga national level kepala tim kumka second Oyama Cup Arhajar Arpulai kene tadinya lekai Meghalaya yo Meghalaya Kyokushin Karate Association ne kabalati kumka MPTA ilapha tangya u marwe tanle yashimeta hati hapo kota ba lengba gaji trishkam jungu lengba gaji sumar ule trai katat ba lala wanra ya kata kathong kabau don haga ji im jungu ba haga ne gaji lek kai ulala wanra yo so batyang kabau ula yo haga first place na baro ha kalian yung ka senior kategori ha kapeka dinilai kai te nasmen hadu kata walada ude ukna ubadu hoi kumla ban pindiang ya pisan ka Henry de ka klub na po Assam kabala yarap ya u na benta ban pindiang pensiu ya kata kabai tournament ero baru kumjuru ngala yarap khatam na kalian yung ka association kato katne ha benta kum kabai kali te ya kum gane kapor tada udon ya kata ka thong samut akalian juga asosian ru deploy penyerap atau kana ladangin la penyerap puru bat ngai kublero khabdam idiku kita nong yarap di parlok kalayo dan lang hakadi kapor khabtam kinong ikam ba klem dadon kinong maki ada kim yarap tim ai mensim tamut ba tang ngamarwi kum presiden jong kane ka MPTA kane Meghalaya Kyokushin Karate Association ngamla banting ila jumku la jumut sya nya ko ban hale na sukumen ban chok ne ka kam ban chami ne ka ba ko ne ka tang ipati produk kane jumtuk berni jincem sa dai ngesem dengan sukumen ban job lang bakarchan yang ai ini Francis aduh mencari jumut di ban lek ne kam dengar ngam kami ban lek ngapain suki dengan kali tinggi juan cepat ngade produk kajing job kam de kam ka basuk perkhat masukkan kalau ka basuk ya kan dari ban tray ban ne ban yuk thong jing job ni ha ban tristom ni ha ban duriam ni ha ban pelut ya kapor babun lagi nunu kam ka tray te kan kalau ngan usah yang ibor lang ha ban tray pangilek yang no kam iron ka ban tristom iron kam ru ban IT met mensim khanang ba ngila tumpoi sa kana hunjat sa kathong jing job nang ba Kolkata Masam na po Meghalaya day tang marway ma lakas tay. Kade ka
kerja dengan lega cina kajungan kita kyokushin karate Kadang kecil ni jumpa tik marwain lapo jalan. dan dalam kita atau dalam dengan sar birin kering masa macam senang pelasa ngalai apa terik lekas dari apa berapa atau terik macam cuman kiji nama ruba kabai motor itu kabai lekas dari sedang hap sepla hap pandor dia ada dan bayi ngasen juga di bawah harap kerja dia untuk dari iki ba kila harap yang ada kesini bang lepas kasih dia ngamla ban jadi kita Dan nak liang juga kesang ni berpau ka jing penyau ka ba hadu kata ta ka ba nak por di bebun ki samla kasih jungi ki ba mi ban lek ikun cha ki wei pat ki jela hak ba nak liang jong ki bor ba be pek beri kami jong ki tenat elekai kim semla itu lane kim semla pek perman ya kum kini ki longying ki samla ki bami nagi longying ki beduk busuk nagi snong ki bakam paji na ke sor kita na po no kendong hakaba ya ki jing elekai ki sap ba gidon upun sim ke sulong len ai no long sabai namar ba ko wei ke di ke jing khanglat ke jong ki habi dei ke jing yo jing tuan namar sin ki mi begini jakai se ki wei ki jela ke jing jing sep polong ka bubun ka lentia jungti jungki kidon lagi chong ki jinge hakal cakasa jungki ke bam gadi ki hapan pengkre de habi wan ngling ke beduk usuk ka syam jinge ki hadu tata aya pegin pembiang de ke ibat ke bengkwa unong na pon ngaleng sang ba nak por support sarkar ka ju pibni sakmat ni kino ki bental ne ki kuntu ki samla banlaj ki kam sniu ki kam di ki kambam lene kino ki benta ba kin iam sngi kita ki kam ki pitre kita lane ki bedon ki no ki sap ki lakai ndai ke sulung pat ke blong ba onda ki kun samla jungi ki mi sakmat onda ki onra ek nam ko burong pat hakasni lane ki por gon phai ko ka jela jungi ka bun sin onum ji ko ba nak yang sarkar on kre kita ki jing ku burong kerpang lane on itu ya ki kum kita ki nomor 6 ra burong ya ka jela jungi o jengsen ni ya ka transport ate po nong paslong kila pun kubrom ya ki katu ne ki rang elekai henrei ke ka baso thumula ba bor katu snam sausnam ko lade omji kum kene begin itu kerpang kene ki nong elekai nong simenta henrei hakana simat nota suwa lusion kimi kum kene ki bar ka jing itu kerpang ro ya kene ki nong simenta ki nong elekai ki we ki jela kide stang ki ba judon ka jinge dei lane ka jinge jan bat ki nong mikmat lane kita ki bru minister yakum kine ki jaj kita penlek kerpang hadu kata ba phin liang ki media ro phin I ya kata ba la ki don ki nong isi menta ki be jan bat kine ki polisian phin ba ki pengkret na dong sedong la ki wan kine ki nong elekai ki wan na mura burom la ki wan na ki ying ki sem ki beduk besuk ni snong ki berkendong onomi nondon be tu ikir la stang kaying kesem jongki ka baju bersal baju ai mersi miki no por bat kisan halang kum na kaliang jungi kiasu kat bawan ki kena elekai ni none na por boy ni jupiang burom iki bar khoi ki bawan elekai ki bor nam ra burom ijela nomor keltia jun khai ki ki nang na boy ni na no po ju pulong ina por ki ni ki chai ku burom na ki jingi tu kerpang ni ki no isi mentah ki jingi elekai po pher te na kaliang yo seng ru ni kentu sa ki bor sarkar lane ki bor beripai ini kita nanti lekai wat lada mata kan sapoi no kene ka snam nane ki samoi ki ban thmai ro ringis kham ba ki buwan ka bor ba kin thu kerpang ye kene ki nong isi mata ki no lekai ha ki wei pat ki banta kang ba kanai muslim shu ki namar ba mata ngi ong ba jing sniu ko ba ma e nyong ri drugs ni ju kran ni ai awareness ni ju ba nyok por say no to drugs te bi kwa bingin khang adi kita kine ki de ki lat kilti no pat bingin peni begin pelat ikini ki snu par khoi lada ulane ka ubron sa pai kami lakai ngatrai nompoi hakane kam di kambam
Kani kadi lupa ka wei kata ka bala penlaj lupa iki. Teladang im ai ka jing kersan, ladang im ai kata ka jing kersan ka pura iki bikin kiu sakmat bikin ni sakmat. Lada yaki kan poi ka jing kutlat, lada ki jing so du lenti. Yo ja ka bae basisin kasni, yo ki poi ban sakoi lenti kata sa ka ngimla ban piang, yo ki poi pat ka jing sniu. Namar ka wei ka ba kidon ya kasap kalong leno ai om bagi penserwai maki ka por Henry kadai ya ka liang ka jing bam yo ka jing itu ba tikna naki bor berikni ban ka baar kadai ka jing khanglat akhliang ka pisah tengka teban ba ngi pendut ka ya ka pisah ngi surwa ka hikam tamasai kam sobha ngathrai ka labha jin ba uni tu kerpang ne kerpang ngi samla ki pami naka jela ni kun saki wei pat ki jela tenak liang ngi ka seng ni ki bok terang hi yo samla Francis Makri modangla pentur sakmat hi kam ngi lakai ki jongi ban kumjuru ban sam ki wei pat ki prasamla ya kene ka jing lakai namar ba ni ti pantai la dei nong job ate po panong pak kata ngathrai hapo snong ing dehi wei ibalala hiru ban ai sika ya ki khna ret khana bakane ka dei kata ka bain laj ban wengi kita ki jing sniu baru khai